Donald Trump di hevpeyvineke de ligel kanala danzde ha İsrail'e got ku Tehran gelek bi hevese ku bigihijere keftineke. U got ku danustandinen daviyen li omane bi tevahijyen berişere danzde rojan çudabun. U vecare komara İslami nezikatiyek nermtir girtiye. Dema ku behsa erişa Amerika'ya yaliser tesisen nukleeriyen İran'e di meha hezirane de kir, vi got. Wan bawer nedikir ku eze çara bori eze ereşivan bikim. Wan kumarek mezin girt. Trump tekeskir ku her rekeftinek bi komara İslami re dive jibili bernameya nukleeri miyara muşeken balistik di nafswede bigire. U got, dosya nukleeri eşkereye, u em dikarim bi İran'e re rekeftinek mezin bikin. Vi hişyarida ku heke rekeftinek neye kirin, Washington deyamabe ku çalakiyin leşkeri bike, ve ki ku dişere danzdeh rojandekir. Trump her viha ihtimala şandina keştiyek dina balafiran boro jilata navin ani ziman. U got ku Benjamin Netanyahu dibin zekste denine ku danustandinan bike. U evjili peymanek baş digere. Ve kek ku tezanin, iro seşen bi dehe Marsa 2026 Benjamin Netanyahu jibo hevditina bi Donald Trump re çu Washington'e.